kuna faida ambayo Mungu anaipata. Utumishi wetu, kila mtu ameokolewa ili kuwa mtumishi. Hakuna aliyeokolewa tu au hujaokoka tu. Yesu hajakuokoa tu ili uende mbinguni. Yesu anakuokoa kwa sababu kuna utumishi, kuna kusudi ambalo ameliweka ndani yako. Ndio maana ni hatari sana kuwa Mkristo ambaye umeokoka na hauna cha kufanya. Hauna chochote ambacho wewe unaweza kufanya ambacho kinaweza kuwa ni sababu ya Mungu kuendelea kulinda na kutunza kwa ajili ya watu wengine. Ila wewe kazi yako ni kula tu na kunywa na kufurahia na familia yako. Rafiki yangu, lazima utafute jambo la kufanya, ikiwezekana kwenye nyumba ya Mungu. Na mmojawapo ya njia ya kumtumikia Mungu na kulinda ni pamoja na kuokoa nafsi za watu. Wahubirie watu habari njema za Yesu, walete watu kwa Yesu. Hii ni sababu mojawapo ya Mungu kuendelea kulinda na kutunza na kuepusha na mabaya. Angalia kitabu cha Yohana sura ya 15. Yohana sura ya 15 hapa Yesu anasema maneno mazuri kabisa. Ngoja nikuoneshe. Rafiki yangu, unaweza kukuta umeokoka na unauma magonjwa na kanisa unaenda ila kwa sababu hauna faida. Wewe hadi tu